amajoro wala yurira ni menshi cyane wala rizikishu tagira uguhoza ibikomere ufise ni byinshi jewe ndabizi iyizire tuyibanire kibondo canje nzoguhoza imibabaro mukunzi wanje umukama azaduhoza imibabaro dufise ari igihe agusanga kandi ahagusanze si hagusiga ari igihe agusanga kandi uko agusanze si kagusiga ari igihe agusanga akaguhoza imibabaro agakukuramwo agahinda akagukuramwo intuntu ari igihe agusanga umutima wawe ugasigara wera nk'inyange hari igihe agusanga agahinda kawe akagakura mu mutima wawe agahimbare akakakuzuza none rero nguyu mwanya mwiza aho uzi imbere y'umukama umukama akakubwira ati mwana wa jewe warakoze kwihanganira ibihe bitaryoshye mu buzima bwawe ndazi imibabaro yawe ndazi agahinda kawe ndazi ububabare bwawe ndazi ibigeragezo byawe ndazi ibyagutoteje ndaje ngo nguhoze buri kintu kimwe cyose Imana yenye n'amahoro ikwishimire nawe ntiwidigadige ntuhishe Imana umubabaro wawe ntuhishe Imana agahinda kawe bwira Imana uti ndagushimiye ku byo wankoreye gushimiye no ku byo ugiye gukora dusenge tuganire ku ndoto mwatanze umwasangira icyobo Imana ikinyereka icyanzo inyita nk'umuvye yankunda iyo mvyeyi nzoyiririmba bakristu muze dusenge abera n'abavuza impundu abamarayika baririmbe kuko imvyeyi yakiraganje ngumiriza jewe ngumiriza nigi n'Imana ngumiriza nigi n'Imana iyo mvyeyi itayikavumera ngira ndayiririmbire ndayininazi nirudasu munyakigo we n'Imana ingirira neza ndayiteye impundu gakura iyo mvyeyi ikwiye gusengwa turagushimiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima ubwoko bwawe dufise turagushimiye kuko uri itanguro n'iherezo mu buzima bwacu turagushimiye kuko nacyo twaburiye mu biganza byawe uri Imana itugirira imbabazi uri Imana itwitayeho mu buryo bwose uri Imana iturinda kubabara ikaruturinda impanuka ikaturinda urupfu rw'agashinyaguro dawa twese uvyagiye mu ijuru izina ryawe niryubaho mu buzima bwacu kandi atsinda n'iryeranda rwose niwe Yehova Shalom niwe Yehova Adonai ufite icyo ushaka gukorera mu buzima bwacu tuguhaye ikaze mu kuri mu rukundo no mu butungane duhabwa na Yezu Kristo we jambo ry'ubuzima kama Yesu ni wamamare mu kanwa kacu avuga wowe wenyene kama Yesu nuganze mu mitima yacu mu buzima bwacu hakore wowe wenyene kama Yesu nuganze kugira ngo ibyangiritse muri twebwe bikundike muri uyu mwanya ababoshe babohoke abarushe baruhuke indushi zihabwa akanyamuneza mu mitima yawe ndasengeye ubwoko bwawe duhuriye muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana sengeye akarere bari ngo Daniyeli yigaze
gusenga biranga ko aronka ibisubizo bivuye mu ijuru kwera ubutware bw'ubupererezi. Mfashe buri mwuka mubi wose wobuza umwana wo kubohokera muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Mfashe ikirere cy'abarozi kiri muri aka karere kariko gasamiranira mwirijwe ryaje. Mfashe imitongero y'ubwoko bwose. Ntabwo nisunze imyaka iheze batongereye inabi kuri umwana wawe. Ntabwo nshingiye ku bikomera afite, nta nuko nshingiye ku byaha bikundaniye kuri we. Mpagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, mpagaze mu mbabazi z'Imana, mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana. Ndavuze ni wamwe mu mbubuza abana b'Imana ko bidegembya ececeka. Imbaraga zawe zikugwe ko nukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubushobozi bwawe buturigwe n'amaraso meranda ya Yezu Kristo. Umuriro uvuye ku gicaniro cy'umukama birimba byiwe mu ijuru. Nibiza bigushungurukire kamakara kwake kubura amahoro, umutima wawe usimba ubura umutekano, maze mpakugenda ukubita ibipfukamira munsi y'umusamana wa Yezu Kristo. Gutyo utandukane n'icitwa icyaha kuko kikwirukana kikakwambura ubumuntu Imana yakuremanye. Urakoze mukama Yezu kuganje mu buzima bwacu ngo tworohererwe. Dutabaze mutima wa mwiranda amurikira ubwenge bwacu. Ingoma na mutima wa mwiranda ubwigarurira. Ngwino ubukoreshe, ngwino wigarura ingingo zanje zose, ubwoko bwawe buhimbagwe, ubwoko bwawe bubohoke, ubwoko bwawe bunezerwe, maze n'abari bagwaye ingwara zidakiriye umwanya baronka koyoke k'imitima, abari bazingiye mu barozi, abari bazinzwe n'indasago zibariko, abari bazinzwe n'ibyaha bakoze, abari bazinzwe nabo basambanye, abari bazinzwe nabo bagendanye, mu izina rya Yezu Kristo bahabwa umunezero muri uyu mwanya. Amen, amen, aleluya. Turakomeye ko Kristo ari mu buzima bwacu. Nuko shalom shalom, tugire Kristo Imana yonyine amahoro ibishimire, ibanezereze, ibarinde kubabara kandi bagurira imbere. Turi mu mwanya wo kurotora indoto. Mukristo aravuga ngo shalom mukunzi w'Imana, ndotorera. Narose mbona ndahantu hejuru muri etage bambwira ngo nugare. Nabona araho ndose akazi nja mvuga ni nokuruka gute kandi haboneka ko ndi ku gasunu. Ndatinya kuko nabona ko ndibuka hararuha haza umuntu anyereka mu kugara, arugara acanyereka aho munyora kubwibati, nanje ngira uko agize mbona gushika hasi aho hari inyuma ya saa 9. Nababwiye ko ari yerekwa ikimenyetso cy'ubutabazi. Indoto nayirotoye nuko murundi gwika indoto kabiri. Ndoto nayirotoye rwana ubutabazi yo wibona uri hejuru muri etage ikagusa ko yari abo batayimvise. Hanyuma iyo ubonye naho byanse bamutegetse icyakora ntiyagikora, mugabo babona aratinya. Ntugatinye nitwarazwe umutima w'ubwo batwarazwe umutima w'Imana, guma avuga ngo turabana b'Imana kandi akatwambariza ngo abada. Ariko wumve ko hariho n'ubutabazi, ni nko kuwogera mu migisha yawe, mugabo muri ya migisha yawe ntubone uko bigira n'urugere, ariko Imana ikaba yashize imbere yawe ugenda kuraho ibihindizo by'ibyuma. Nahiza 45 n'akari nari nabibabwiye, ngiyi ni indoto yawe. Ni kuvuga ubura umuntu adasanzwe, kuja hasi ni kwa guca bugufi. Kristo ngo kugira subira kuzamuka kandi ngo yaramanutse yongera amanuka, ni kuzima aramanuka, sibyo? Uku kumanuka bakubwira ngo ni ugara umanuka, hari tegeko kandi mu nyuma hakaza n'indi tegeko rikwereka uko bigira riguha n'akarorero. Ntabwo ari umuvumo oyaye, nibihe byawe by'umugisha. Nyamwe Imana ivuga ngo nzoza ngendera imbere yawe ibihindizo by'ibyuma byose meze mbikureho woroherwe kibono cyaje. Ngo nagukenyeje kuvana mu buto bwawe ntigeze umenya ko ari jewe. None rero ni indoto nziza. Undi mukristo aravuga ngo amahoro cyane Anita, muguwe neza. Nanje nagira ndotorere izi ndoto. Keshi nza ndarota ndi kwiga muri primaire canke nariko ndiga mba ndiko ndigisha, ahandi nkarota ndi muhira ruguru kandi naravuye ubu ndo mu mama biva kuki. Uvuga ubu n'umwuka warusubiza inyuma, n'umwuka warusubiza inyuma, umwuka gusubiza inyuma gusubiza hahandi, kuko wakora ukigisha ukagira niyi nari nayirotoye. Sinzi impamvu mwazirungitse kabiri. Undi mukristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima. Narose mbona ngo ndiko ni narotoye. Ndabakengurukiye cyane. Ubu n'undi mukristo wa kane
ndabakengurukiye cyane mwigishwa wa Yezu Kristo. Amen. Imana ibiguhera umugisha umutima ukenguruka, Imana irawutangira umugisha. Ngo hanyuma numva nishima cyane ku ndoto mwandotoreye kumwe n'ikibazo nabajije mwejeje ko mako umuco kubwinyishu mwamaye musigurira impamvu y'icicumi ndateye intambwe mu byo nari nsanzwe nzi nishura ikibazo rero mwambajije oyaha ntico kugwaho ikigera cyo ndetse rwose uvuga no mu Kristo sinzi ko nayirotoye no munsi yabaje ukigira cuma avuga ko bidakenewe twiteho kwigishanya gugirane guhana ariko namubwiye ko buri umusambanyi nawe namubwiye muri isanze nubona umuntu w'umusambanyi banza umuzane mu itegeko ry'umukama nuvuga ngo neka ndamuha akabwira ngo n'umukobwa ngo yabaye indaya kubera ubukene yaronka icambaro nk'icyaje tuza kwihutire kumuha ibyaje ubundi abantu uyu munsi cyo bakenye ni kumvira Imana nabwo hakenye ubutunzi bugaragara nabijya tuvuga ngo ubutunzi bw'isi ngo buri mu minwa w'abantu badashika 50 n'ukuri ko Imana cyo gihangayikishije Imana igihangayikishije Imana n'umuntu aca bugufa akavuga tuwiteka warapfutse nugenda gusenga ubwira Imana uti wavuze uti Imana ni nyangamugayo ndabarahi icyo ndayikundira ni nyangamugayo yaravuze ngo nta muntu yapfuye narahi ngo aragiye mu ijuru abatuwe yorahira kugira ngo ineza igaragara iramubura ni nguko yabuze niwoza gucungura iki umuntu iyo nyene yigitse umwana ni Imana mwana yarira yeni nahemuka urayiri wavuga utuwiteka wavuze cyangwa tuma nababwiye dufite amasezerano arenga 3,000 tukagira imigisha irenga 8,000 nta mpamvu sengera mu isezerano ry'Imana yavuze kuko ibifise nayice yagusabye ucu sengera mu isezerano ry'Imana yageye sishobora kwemera urupfu izonora ndiko ndaruhakana sishobora kwemera urupfu imbere y'imyaka 120 singeze bigamuvuga ngo urumva ngo aragiye ngo umukunzi wiwe ngo urumva ngo wacu ngo aheza ni mwijuru Imana yatubwiye ati nimuze mwitura abambasaderi uwa mu ambasaderi ukaje kuvuga ngo nimva ngo nakundi uburi ngajyo nukuvuga ikisengera mu by'Imana yavuze musengere mu by'Imana yageye kuko hari ikibibwirizwa hari cyo nawe ubutegerezwa rero kimwe muri 10 nibwirizwa nawe ari kumbwira bugene nakubwiye ni kandi nunyishura njya kubisomera biblike Imana yakoze kubona sanze bitubiranye nukuvuga iki ntushobora kugikuraho niryo kosa ry'amadini y'uno munsi niryo kosa nicyo kintu Kristo yavuze ngo uragowe Sidoni ngo hanageragereje kubundikira ubuswi bwawe nkakujya ngo kukubundikira nkakujya kwinkoka ibundikira ubuswi bwawe ngo ku munsi w'urubanza abanyagomora ngo bazova bagira ikibarengera nukuvuga iki cya 10 nukuvuga bundi nibwo buryarya bw'uyu munsi iyabi cya 10 cyakora uko gikora kuko kiza gushingira ku itegeko rya rudasoma ni ahandi Imana ibivuga iti ubu reka ndababwira akamaro k'icya 10 basi mfatiye ku karorero mu buhanuzi bwa Zakariya sibyo kari Zakariya ntavuga icya 10 no na karorero ubundi cya 10 yugikora ni ahandi ushobora kurengega umuvumo ukagufata Imana igavuga ati naho yavumwe ni igisokuru ciwe yavutsemo mu buryo bw'umubiri nanje yumvira itegeko ryanje yaravutse mu gisokuru cy'umwuka kuko Imana ifatira mu itegeko ry'ibanga uwitwa Yezu apana Yezu wo kwande apana Yezu umusabye w'umukama umusuku wa Musa no apana Yezu umuyobozi w'abanyisirayeli no uwitwa Yezu we witwa Yozuwe Imana yarajibona imibabaro yagiriye i Babyloni Imana yarajibona umubabaro yagiriye i Babyloni Shetani ngo iragenda kubera utunyanganyanga kandi ari umusaserdoti yari umuhereza mwuka iragenda kumurega mu ijuru bamurukiye umureka ngo uteka guhana kubera iyo ubahiriza itegeko ry'umukama aza no mu ntege nke zawe akavuga ati ubu ni uwanje rero nje sare sorava mu famille ariko iyo tubahiriza itegeko ry'umukama akaba hari itegeko nari murenga ushobora kutarengegwa nimuwe z'Imana ukaba mu by'Imana yategekanije gusa nukora iki uraronka iki mugakajya kandi Imana yatwivuye mu ibanga nugakorerako sibyo nugakorerako ni ryabere ry'umwana n'umubyeyi Buna abantu bose muri rusange ni ibiremwa by'Imana mugaba abana b'Imana nabo bayitegeko ry'Imana kimwe mu 10 naryo ni itegeko ry'Imana none rero Imana iguha umugisha ko na wabyumvise nanabyishuye
asa n'ari mu bukazi bwose none mutima w'Imana yakoze kubera iki bundi hari uburozi twamaze kugotomera mu bwonko amigdala yacu yuzuye uburozi kandi iyo amigdala nabwiye ubutunzi bw'umuntu Imana bushira mu bwonko iyo amigdala nicyo gipande gikuru cy'ubwonko igisigaye amigdala iyo imaze kuzura ibintu bitari byo ibarinda yuzuye utuyoka ibyo urya byose utuyoka turamira nubone yanyigisho nzima kubera bimwe wamiragura ntiza kugira agaciro none Imana guhumugisha ko wabyumvise yavuze rero ngo oyaye icya 10 nicyo wava nticari kunahava kuko icyo Imana yagenye nuko ngo kubwinyisha umwamaye musigura impamvu y'10 ndateye intambwe mu byo narisanganye Imana guhumugisha ngo nishura ikibazo rero mwambajije oya nico kugwa Imana guhumugisha ariko none madam ni gari ni gute aya majambo dusanga muri Matayo 25 34 40 yokora twoyakoresha kuri buri kimwe nico c'10 arabandanya kavuga ngo kudatanga ikigira 10 si cyaha igicumuro kudafasha ubukeneye ubufasha mu gihe ubishoboye kandi ubirekuriwe ni icyaha ni igicumuro urumva ubazanye igihe ushane kuri jewe avuze kuko kuri kunigicumuro ku c'10 yashizeho point d'exclamation umva nitegeko mugabo gufasha mugenzawe ashizeho point d'interrogation oya namwe ari gicumu narababwiye icya 10 namashikana bishire mu giti cy'umusaraba bikure mu bwuzure bwa kera mu yo tuvuga ngo bikure mu bwuzure bwa kera nibihishijwe bihishura nuvuga bikure mu kinofunofu ubizane mu buzima igiti cy'umusaraba ni itegeko ryawe n'imibanire yawe n'Imana kigishinze kijya cyanditse ko Yezu de Nazareth roi des Juifs J sibyo igiti gikitse n'imibanire yawe niki na mugenza hari jambo ryanditswe mbemwe baza ko batari gufata kumera y'intoki bakandika kubera iki ni ibintu bidahera niryo jambo Kristo yabwiye Yuda wundi Yuda yari mwene Kristo kuko mu buryo bw'umuka yari mu ntumwa yari umwigishwa we yari yaratowe nawe yicarana wasangira nawe abona ingene akora no mu buryo bw'amaraso yari mu gisoko ruciye atandukanye n'abapetero b'abagalilaya sibyo mugabo niwe yamugunze nico gituma no gucungurwa bugucungurwa n'uhagufi kugira ucungurwa n'uhagufi nuko muwa mubyumva ko niyo mpamvu kimwe muri 12 muzobacungura birimo bakora ko imivumo n'umugayo n'igisuzuguro ndabaraye ndabivuze ndengane anita ntago ntungwa n'icyacu nta nubwo nkirya nta nubwo ngirane ndabibabwiye n'ubucungu bwawe ndakubwiye impamvu ndagenda gusigurira impamvu Yuda maze kubona Maria Magdalene wababariwe byinshi ari ku birenge bya Kristo asuka amavuta narda akamota gose Yuda yagize ishara avuga ati sinkwanyuye avango amavuta yofashije aborobeje Kristo ngo ngo akoze igisumba byose kuko yubasha itegeko yabwiwe na data ari mu ijuru yamubwiriye mu ibanga wowe nawe ugomba ko mugukorera Imana uyikorera mu bigaragaraza uho umubanyi uho umukuze uho inshuti uhe mayibobo uho umutamakazi mu guha umuntu abibona ni kubera ko utokorera umugisha muri cyo kino cyo kitaboneka ko Imana yacu gitse utazayibonera mu mugabo w'ubwanwa buku nta nuko izambari kandi ngo ndaje kugira ngo niyoberanye izoba mu muntu yasize mu ijambo ryiwe icyazo gutegeka ngo gikore Kristo yaravuze ngo uzobakira zobanyakiriye general bigishije narabahanyigisha ahubwo rero nizere yuko iyi message nshobora kuba ndayisomye Britain kuko uyu munsi nimba warumvise inyigisho nabahaye jo saa kumufatiye ku isaha y'u Burundi hagati ya saa 9 na saa 10 ivanye na umwayironkeye mwebwe nukuvuga nibaza ko ikibazo tariko kimbaza nukuvuga iki ubundi cya 10 ni itegeko ry'Imana mu icyo tegeko ry'Imana patiri cyangwa pasiteri warashaka nashaka kucitwaza burya iki cya 10 kiba gikwiye kwigishwa n'abahanutsi kuko ni cyaki n'abanyisirayeli babaza Imana ati ni giki kizotubuza kuraguza ngo nzobaha indoto ndabaye nabo basigurira indoto ngo nzobaha
amajambo yari ngo nzobaha basigura ibyo mubayemo ngo kandi ngo nzoherekeza amajambo bavuze ngo nimubona ibyo bavuze ntabishikanye sibyo bakabatura ko ikintu nikibi ngo sije nzoba nabatumye ikiraza muri iza 44 ngo ijambo rivuye mu kanwa k'umusabye wanje ndarikomeza ni kuvuga uri kuvuga ku izina ryo Uwiteka ukigisha nico gituma umugabo witwa Nehemiya yabanje kubabaza ni giki cyatumye musuzugurika twe twagiye Babiloni ku kimoko no ku bikorwa by'ubuja twarateye imbere turambara agapantaro tukabegwa nta mubabaro turabyara tugaheka ni giki cyatumye umunyisirayeli yasigaye muri Israel atagiye Babiloni yasigaye ari mbata ari mbundeke icyambere atoye yasanze ari kudatanga icyacu natuke baranga niba dutanga mu cyacu abgati banza mugande muwaraze babanje kuba kartani jo sinabigishije kuba kartani higa yeje sinabigije kuba kartani iyindwi kuvana kwizamu gije ya 32 kuba kartani bava mumbira ngo none niyo patira zoza gusomara ku imisa nuko utaramenya kuri umusaseredoti n'umuhereza nkoka uri umuhereza nkoka uri umwami n'umutambyi reka mbimvuga uko niko nabisomye muri Bibiliya y'Inyarwanda izindi birangora kuko ijambo ry'Imana risomye muri Bibiliya mfatiyo iyo terme yo ntabanje gusoma ariko ndazi ko cyo mucumva nukuvuga aravuze no gufasha mugenza kuko nutamufasha erega ari kindi kintu nakimwe mbemwe baza biribwa ngo kunda mugenza nkuko wikunda wewe nyene erega mugenza we kumukunda ni kwikunda muri kubera ariho mugenza wo mwasezeranye nje gituma mfisi muwe z'abagore mu ry'abagabo n'abagabo mu ry'abagore umuntu mwasezeranye akaba ari isezerano ikintu wamwemereye imbere y'uko ukirenga uzobanze urezone kabiri wiyumvire kabiri mugabo umubanyi wawe umugenzi wawe hari itegeko rivuga ngo mufashanye murabana nutamuraba ntazokuraba nakuraba utamurabye azoba ari kicingero yo mu ijuru Mugimana nizoza kugwana ngo ntiwoge muri umuntu mu bitaro mugizoguha nizokubaza nukuvuga iki kandi ngene mukugwana nizoza ngo ntuje mu ijuru ngo ko utatanze cya 10 no ahubwo ukiri kuri Yesu datanga cya 10 uzohura n'ibyanyu uzobiba umurima baze bawone kuko Imana jewe nk'ubu ngozi kindabya n'Uwiteka ngozi kikintu nta cyana gikoranye nagituye ndagitangiyeko nubona wo kimeramwo umugisha nawe mu ngore yawe hazagoka ubwoko bwawe buzokumenya abagukomeramo induru mu matwi batagira ico barya ukabona barazinze umugisha wawe udafise bahurira bazoshikirwa binyuze kuri cyo bari mu bitara bagize ibintu nk'ibyo ni cyakimwe muri 10 cyo gituma imaze kubisobanukirwa no kukirenzura kirenza rero cya 10 nawo gihuri nishikanwa umworo nawo gihuri nishikana utanga mu isengero nawo bihuri niyo muvuga ngo mushira mu ibasha mugatera byose mugasanduku Jesi mbyeme genda icya 10 gitandukanye nishikanwa n'ubuzima rusange ni handi wicana umurozi nawe uri umurozi mugi icya 10 gitanga umuntu amaze kwisobanukirwa hamwe n'umurozi akwitambye mu ruhanga Imana izikamuzibira kanwa we utaraguje we utase Imana ikabona uri mu mugambi uri mu mutima we muzakwirinde gwe mukakukintu Burahimu yakoreye kuri isi muzakwirinde gwe kuko niwe munyimana yafatiyeko Kristo ko ari nakubivuga ko ntiyarinda kubera ko abayuda babwiye ngo mwebwe so ni shetani ngo yabasoya ari Burahimu ngo mwari kumenya ngo kuko Burahimu ataravuka ndiho ahubwo ngo mwe muri so ni shetani bagomba kumuhinyuriza kubigaragara nawo babaza ati ni kubera ko Burahimu atagiye gutorana kwa Tera nabanahori hariya ndibakize mugabo agomba kumuhinyuriza kubigaragara kandi ari Imana ya generation nawe rero ushatse kuba mu buzima bwa mugenza we naganda kubwira ko wowe ukamfasha nkakubwira sinigeze kubabwira hari umugore yigeze kuza nk'ikiragezo niba ari muri komera Kristo ni muzima byumve ariko asanga hari manga zitavuge niba kubwira ngo gonda wabura umuntu yarayapfukamye saa 9 apfukana uzohakura umwuka w'ubusazi uhakura umwuka w'amadaimon urumva uzohakura umubabaro uzohakura gahinda arazugira naramuha mug'amaraso ya Kristo nari natuye ntiyamwemerera yuko ashobora gukora icyo cyamuzanye gukora kandi Imana ntiyigeze imbwira ikintu na kimwe mugabo nyene reaction nk'imuhandiko ndasenga nkuko yarayibonye nawe aragenda yavuga ati ntimuzokongere kwinjira muri rujya rugo muziko mutajanywe n'inete harabivuga ndabyumva nimusenga dufise Imana ivuga dufise Imana ikora sishinzi na ariko icyo narakibabwiye ko nzokibashingire nta one day umuroza kuraguriye aca he umusuma kuraguriye aca he kwa guheresha n'umwana ndabyumva kuko umwana arasama yatungwa n'igisabisho cya mama mugaho nawe ubyemera gute shitani
yayihaye ububasha bwinshi. Ni kuvuga rero ibyo byose biri muri cya kindi cya 10 kuko Imana yavuze ngo mbakure kwibyonye. Icyonye ni ikintu ushiraho kigakura, mugabo ushobora kumfasha, ushobora okay urakoze cyo Imana iguhezagira umpaye mvuye gusamba no mvuye kugira kubyukuri uwo muhezagiro uja kugufata kubera icyo ukoze ntugufata kuko ndakwatuyeko. Okay, hanyuma acha sono mugabe cya 10 kintu utangiye muri community gikora ikintu muri rusange cyemeza ko ahantu hari Imana. Mugabo ushobora kuduga umudugo hari ngombwa kubera iki Paulo yabuza amahoro abuza akorera ubutumwa. Mwebi borohera gute ngugende kugatwa ka uvuga ngo byose ndakwije ni bwiza. Mugabo hari rundi ruhara mu buryo bw'ibitagaragara nta secret office. Paulo yabuza amahoro muzosoma igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Arabura amahoro kuko abuza ukugene akorera mu bantu. Mugabo wabyoroshe kugenda ukaramuntu mu bitaro akira. Imana iguhezagira ni bwiza gose. Mga ntuzo kwigera ubura umurimo wo muri community. Kujya kuvuga ijambo ry'Imana Imana irungikira abandi igihumbi. Ikeneye umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Niko nawe ngo aboma Imana yahaye umutima w'Imana uvuye kuri Musa ngo bari 70 gusa mu miliyoni nzinga. Niko nawe ukeneye kuba kukanyavuga uti ndakumviye Imana. Nitegeka Imana yasize. Kubera kuzoweretse Imana uti warakoze gutora abasabyi wawe, warakoze gutora abasabyi wawe, warakoze gutora abasabyi wawe, warakoze gushiraho community, wakoze kugira mugundi mugumba mwiyomba umwe yiyomba ni bwiza mugani mu buryo bw'umubiri kandi buhera agura. Niko Imana yavuze ngo ni mwaguke nakubwiye uburi ko bubaka umunara w'Ibabeli. Amajambo ni Matayo 25 nayo ngo narishonje murangabure nari ngwaye erega turayakora. None ubaza kimwe muri 10 kwakora iki? Ubaza ko ari byo kurya byabo cyangwa mwamaze gushiramo ngo kimwe muri 10 nayo kugura imiduga y'abapasiteri n'abapatiri nepfo. Iyi Imana ishaka guha umuduga pasiteri cyangwa patiri irazi kabona ko mfise amafaranga kandi ntuze office yanje ikora neza. Ikambwira ati Anita ntazose kugenda ikakunyere kuri kuragenda urusha ntazose kugenda n'amaguru. Ntazosubire kugenda n'amaguru. Ndabyazo. Kazona ngo wayikonake. Cyangwa ikezi ingwara. Imaze kuneza ingwara ikiba nigike. Najya gusenga ugati urukiza rwawe ruri haje. None Imana mu gwa promotion Yezu byagenze gute? Niyateje ibifukunyi, niyateje indoto zikabura uzisobanura n'abapfumupfumu n'abakonikoni. Gwirindi imyaka ntibarotora kugira ngo Yezu yemegwe. Mugabo si kimwe muri 10 oya ndavyemera kimwe muri 10 gishobora kumugaburira gishobora kumwambika. Kandi ubundi umukozi w'Imana ashobora kugira serese zo kwambara n'ukurya. No, kuko jewe Imana yanyimye icyo nambara siniba singirane kandi myanyanje yo gusenga sishobora kuyita. Ndahaza n'ibirato bipinze, nkaza niyambariye n'aka gapira kameze nk'uko icyo nkora ni igiki wewe nubishaka. Thank you. Uravuga uti yamara icyo ngiye gukora ni iki? Imana igaheze kaguheza ki? Imana igaheze kaguhumugisha. Imana rero nuko nyene ibikora. Ariko ibindi ngo nogira iki. Si cya 10 kibatunga. Nukuvuga ni bya bindi muca mukora muri vie communautaire. Imana igacivuga uti hajya ahantu hari umugisha. Reka nanje nje kuhakorera iki. Urumva rero ibi byo muri Matayo 25 ni ingomwebwe. Kandi rega binazana umugisha gusumba. Umva rero ni mu buryo bwa jewe w'inyuma na jewe w'indani ni igiti cy'umusaraba. Ntibitandukanye. Ngo kudatanga ikigira cy'umusi cyaha sigicumuro ikina cyishyuye. Ndabashimire cyane kandi nizigiye kubyaza umusaruro inyigisho mwatanze umusiguro indoto yanje n'ikibazo cyico yigira cyo. Imana nyina amahoro guhumugisha ikwishimire kandi kunezereze mu izina rya Yezu Kristo. Ubundi mugiza avuga ndasozereye ngo ni by'ukuri Kristo ni muzima. Shalom. Ngo narose indoto mbona nambaye ikanzu y'abageni ngira ngire mariage inshuti n'abagenzi baryohewe ariko sinabona uwo tugirana mariage. Sanzwe nubatse ndi umubyeyi w'abana n'umushinga naye wanje nkabona umugabo wanje ababaye yicaranye n'ibibondo bitatu twabyaranye nca nikangura mvuga nti iyi kanzu y'abageni ndayikuye nta mariage nshaka umukunzi wanje n'ubunyene nta wundi ngomba aho nerekeza nja ku mushinga ntahewe nja ku mushinga ntahe
wanje we ntiyararyohewe gose sinasobanukiwe iyo ndoto icivuga ubundi kurota wambaye ikanzu y'ubugeni hama ntubone uwo mugirana ubugeni niki n'urupfu ariko iyo bano mugirana ubugeni ukabona usinya ko nugirane ni mariage n'umunezero iyo ari umugore asanzwe yubatse akabona agira mariage n'umugabo wiwe ni reconciliation gusubiza hamwe ariko rero iyi nango yabona yambaye ikanzu abantu bari baryohewe mugo umugabo wiwe n'abana batatu bari kumwe ariko bataryohewe ikimenyetso cyuko ari umwasa agomba kugukoza ngo munyuma we wagwasa urupfu ni ikimenyetso cyuko uri mu gusenga usambuza ibintu bibi ku buzima bwawe ngo umaze kugwanga urahaguruka ngo donc wanse ngo nugire ubwo bugeni ngo umukunzi wawe n'uwo nyene ariko umugabo ntiyararyohewe uru rupfu rero buriyo tuvuga urupfu mwe mwumva urupfu kuva mu mubiri kugenda hari urupfu rw'indeka bagende kudapfa ngo uveho sibyo kudapfa ngo uveho ni nkuko urumva ko republika yariryohewe mugo umugabo yiyegereje abana wewe ntiyararyohewe no mugihe wabyanka ukagenda ugana hari wewe ntiyararyohewe urumva ko harimo ibiteterwa harimo kumuko harimo guherekwa harimo guheranwa n'ina sibyo ni nkuko baguhitishamo ugera ku rwego baguhitishamo ukavuga uti je ngo reka ndagwakarura nko nga divorce ubundi hari igihe umugore badashaka divorce umugabo ashaka divorce avuga ati je wabana byose nzimenya muko umugore nawe nkeneye sibyo umugore nawe nkeneye mugabo ugasanga bahaye amahitamo umugore bakamubwira bati wewe gute akavuga ati nanje nashaka divorce nanje shaka kubana nawe urumva yuko bari kwisimeta sibyo abantu kubabona baryohewe bagizene impamvu bari baryohewe abantu reka tureke kuyitego tuyite kuri relation yawe nabo mushikirana nabo musangiye ubuzima kuko abantu nibabera hino ashaka kwereka ko aryohewe ataryohewe mugo umugabo wawe ndo turose ni direct sibyo kuko mu rupfu ni wovuga ngo abantu bari baryohewe cyangwa bagizene oya kandi kuhaguruka ukongera ukagenda ku mugabo wawe ukabona ntaryohewe n'ikindi kintu rero suzuma ingano banye n'umugabo wawe wumve ko ari ikintu kigambiriye kuguma kuko republic abantu ntushobora kubitaho mu ndoto reka ndaguha karorero sibyo ngoma ngwakaro kuko indoto yarose umugore mu gitabo cy'abacamanza mu kigabane cya 19 haravugwayo amakuru y'umugabo wo mu Efurayimu sibyo kandi murazi ko Imana ivuga Efurayimu ivuga ngo Efurayimu warambabaje ngo wasamye inda ngo y'ibyatsi ngo beragura amagi y'imfubyi y'inzoka ni kuvuga iki iyo Efurayimu murazi ko akomoka kuri Yozefu murazi ko afisaka akabuto kamishi kuko namaraso ya Yozefu umunyisirayeli na Arsenat umunyamisiri umukobwa wa Potifari ni kuvuga apana wa Potifari umukobwa waona umweriza mwuka ni kuvuga iki murabana wa mugore ndiko ndakubwira indoto yawe uza gusoma abacamanza 19 uwo mugore wewe yarabanye umugore ngo yafatanye n'uwundi muhabara umva yagize uwundi mutima nico bisigura yagize uwundi mutima abona ko umugabo yomwica umugore ni wari umuhabara ntabwo ari umugore w'impeta bavuga ngo wari umuhabara yavuga ngo n'umuhabara niki nukuvuga n'utari mu isezerano ryiwe kandi burya abagore bashi n'abagabo mubanye n'abahabara iyo ubona umugabo n'umugore n'abatoba barahukana umwa umugongo ubundi mwabirana kuko umutwe wanyu ushushe cyangwa izene naco muhuriza ko nta kiganiro muba muri abahabara ibisigaye ni bimwe byo mu mubiri nyene ni muri abikora nk'uko Imana ibishaka ikiba ni igiki wa mugore ngo ari umuhabara mu byumve kandi muri Israel muhabara arinza muzana yagirija yarinza mushiraho ngo ari umuhabara wa mugore ikosa yakoze ryo kuryama n'undi mugabo ni mutumagira ubwoba abakure y'umugabo wiwe acaje wabajaboje agiye buje umugabo yihagararako ajya kugirane ajya kumucura agiye kumucura wabo baramwakira mbere amara iminsi 5 bamwakira
icyabaye ni igiki arateba aravuga umunsi wa gatanu reka tugende yamukoreye iki wowe yabona baryohewe na se na nyina akibaza ngo ni ibintu byiza mugo umugabo yari afise uwundi mutima niwe yamwiyici kandi republike reka tuyigereranye n'ababyeyi biwe mwumva uwo munsi uwo mukobwa atambaye impuzu y'abageni ati nje gucurwa n'umugabo wanje mugabo akari ku mutima w'umugore n'akari ku mutima w'umugabo ntibigeze bakavugana burya n'iryo kosa nowe yatanguye gukorera Imana ubundi nawe Imana yari yamubwiye ngo numara kuva mu bwato igikoko c'ikigabo n'igikoko c'ikigore bigenda bijanye wewe n'umugore wawe umuhungu wawe n'umugore kuko bwari ubwato burimo abantu 8 n'inyamaswa zibiri ubwoko bwose bw'inyamaswa nuvuga hari nawe n'umugore wiwe n'abahungu biwe batatu n'umugore bari abantu 8 mugabo nawe mu kuva mu bwato nimba ari kwaguhamuka ajana n'abahungu biwe nico cyatumye asiga umuvumo kuri hawe sibyo cyashatu kubereka harimo kutumvira itegeko ry'Imana rero uvyumva neza yuko ari ikosa hariho ikintu kitari kiza hagati y'umugabo wawe ubu ngubu ushobora gusanga ataco murapfa ataniki ni babandi yibereye aho mwose ari mu kazi kiyo nta kiganiro kibahuza amaranga mutima we ntuyaza arakunda abana nibyo mugabo afise uwundi mutima ku buryo bw'uko ico mugukurako yo kureka ukagenda kuko no waburyo bwambure bwiwe iyo bubona umugore wiwe iyo abaregwa ari kumwe n'umugore naco byari kuba bitwaye mugari kumwe n'abahungu be byumvikana ko umugore nawe ari kumwe n'abakazana biwe bari barenze itegeko ry'Imana umva umenga naco bitwaye sabahabara bari kumwe abahungu na se abakozana na nyina mugabo byari bigitwaye kuko no wa munege nkeze ukuntu ugwagwa yaciye ahena umuhungu watabyakiriye aza kwivugira bene wabo bagendesha umugongo urumva ko byateye amahane mu muryango bituma n'umuvumo udahera umuvumo ku buryo no kungendo Yezu Kristo wari ukihari ni kuvuga rero ari kintu kitagenda neza kuri wewe iyo kanzu ya mariage ni nk'ukwibaza we ngo wagarutse mu mutima w'umugabo wawe kumbe wa mutima w'umugabo wawe nturawugarukamo we wavuga ati cyo nagukuye ko nabana kandi icyo showe cyose no kigukorera abantu bararyohewe bazi ngo je kugucura abantu bararyohewe bazi ngo mumeraniye neza abantu bararyohewe bazi ngo nta kibazo abantu bararyohewe bazi ngo nta mubabaro abantu bararyohewe bazi ngo nta gushwana kuko ababyeyi burya mugore ndakubwiye indoto yawe ujyana n'igitabo cy'abacamanza 19 ababyeyi burya mugore bari bazi ati yaje kumucura seke yamubabariye no ni mwiga kutura ibiguma by'abagenzi banyu umugabo nubona asigaye ataha yahora rya ntarye mubaze bukebuke nukibwira mu mutima ngo afise aharya no mubaze kiri ku mutima uvyonga kare agomba kumomora ikofe mugabazo bakweretse icyari sico kimwe n'intumvi mugendana ngaho umugore nubona yaguhinduriye ko kobona yahora yarara yambaye impuzu zoroshe zigaye yarara yambaye ipantaro n'ikabutura ni jeans niki ntuzovuge ngo nimubwira ibingwa aragira ibingwa arahindura mubaze impamvu gihe cyose uzobona mugenzi wawe agiye guhindura ashingiye ku isezerano no kucukunda no kucomura mubaze impamvu kuko ujya mugore ko se yakoze nuko atigeze ashaka kwicara na se na nyina ngo baganire n'umukwe bari kumwe mukwe nawe aravuga ati n'ubundi ni wanyu baraguhaze wagiye buje nonje kugutora byoroshe bagenda banangaburiye kenkuru y'imino niyo mpamvu wumva abantu bari baryohe umugabo wawe uravuga ujya mugore mu mutima yaribwiye mugabo wanje yancuye yabebye nta kibazo okay twigire mugabo wanje namenye ko umugabo we atarukunda kimufitiye hamwe yobona ikimuhi igihiga umusuku wiwe yotanga umugore wiwe hamwe yobona igihigiki umugabo akunda umugore n'umwana yomutanga agasigara n'umugore havuga ati none mwani mubivuga ngo wakumeneka wome siko mubivuga nigi ushanere nukuvuga ikarakantu bitse mu mutima hari kantu umugabo abitse mu mutima hari icyo umugore yarose indoto yibwiye ku mugabo wari igihe ushaka waribwiye umugabo ko atakibazo waribwiye ko kugenda nabo atakibazo waribwiye ko kujya amafaranga atakibazo umugabo kirahari hari ikintu wibwiye ujya mugore yapfuye kubera kwibwira kwiba muca mu ipande 12 ndoto yawe nimbi yisambuza kandi kuyisambuza ganira ukuri na mugenzi wawe umuryango wawe ubwira ukuri abana bawe babwira ukuri kuko umugabo ari pashi kuba babyumvise indoto yawe nimbi nuvuga ngo hivi na hivi nikiri ni indoto nikiri indoto yawe nimbi kuko harimo akantu kukwijera ngo nta mugabo wanje cyane umugore yigeze kumbwira uko waje agatse arita wowe urugo ruzokwandikira gore ni gisazi usanga ndiko nimesera uduhuzu udasanze ndiko nkosora impapuro usanga nijanira ngahara mbwa ngo tunabona ko kunene umugabo wawe ati mugabe imvugo y'umugabo wawe iragoye cyane ku buryo bwuko
umunsi umwe yo kwikeka honyene azokuyicira wenyene kandi akakwihambira navuga nti wewe nawe nuba ibyo bintu kwekoke kandi n'umugabo byaramubabaje kuko jewe nari kimahuma unatembe mubwira uko je ndavuga ni nyumviriza iki kiganiro arimubwira ngo ubikuye kuki ngo je n'ukuri ngo atari umugore wa usinobana n'umugabo avuga nk'uko nuvuga n'umuntu ikintu cyose aragupinga kandi akuzana ikindi kintu kiri hejuru kiremereye ashaka no kuzana term itajyanye n'ibyo muri ko muravuga ndavuga ni wowe mugore wa pancharitse mugabo kubyukuri kwari ukuri ko yari yamwana rije akamubona gusa ni yari yambwiye ngo giriki canke giriki nta nama yari yangiriye no mugabo nje kuba umugore w'ubwenge iyo nje kuba umugore afite experience y'ubuzima ica nakora n'igiki hariho inabi yambayeko hariho ikintu cambayeko kitari kumbako burya rero nubona umuntu akubwira ikintu nubona umuntu aguhinduriyeko nubona umuntu azitse isura ntuzoce uvuga nawe ari bintu mwihaye ngundi umugabo wanje ngo ndadidirira nyene ashobora kukuyakana akakwigarama akakumenera amaraso kandi bikeme Imana nango nubikigugu ca inkigorye munanje ndakureka ngo kuko uncabwenge nizo nkeneye abyumvise kurahibwo bupfu rero kurahubwo bupfu ugabe bishobora kugutwara ubuzima indo turayumvise ndayisambuje mu izina rya Yezu Kristo uri umugore yijajaye wibaza yuko mwasubije hamwe n'umugabo wibaza yuko mwasubije hamwe atakibazo wibaza ko ibyo akora ataco bitwaye wibaza ko ibyo wakoze atabimenye wibaza ko ibyo wakoze yakubabariye mugaye yarakabitse mu mutima ku buryo bwuko anytime yo kwihakana gasikarana urubyaro rwawe icyo bisigura nicyo gituma public iryohewe nuko nawe agwaye ukagera kure nawe wasambanye ugafatwa naho yari yagutaye mugabo mwarasubiranye mugabo ntimwasubiranye kandi abagabo n'abana babi ashobora kukwengenga ati ngo byaheze so atagambire kukugira nabi cyangwa agambire kuhuta burundu jewe bintu bibiri amakabiri yose yambaye ko kumugabo wanje hose yaramera nk'uwika ukije agatadatashe mucyo mubyumva gatadatashe mugabo yagaruka akabaje gukora ikintu ntazibagira kitombabaza mu buzima bwanje kandi byabaye ahubwo si kabiri ni gatatu ikintu ntazibagira ugasanga iyo napfuma nigumira kwa kuri cyo nkigumira hariya hariho n'umugabo ashobora kugutaka agaruka aje kugutera ingwara hariho n'umugabo agenda akagaruka aje kujyana nagiye agaruka aje kunyinjiza mu ideni biraheze kuvuga ngo amusore sabwe imbabazi wewe biraheze nta kibazo nikireka tugiye ibi nibi tuyatuvuma amadeni tuyari kunukunuku ryadeni ati n'ubundi nakanje keje reka njya kumusabira ideni yongere gukora ukabugaburiye umuhabara maze wumva rero ko hari ikintu kibi cyane kuri wewe undi nawe aravuga ni gato indasozereye ngo hamana rose hazi inzoka y'amenyo manini ngo twari kumwe n'umupapa dukorana ngo acayifata akajiginya yari yasamye kuturya ariko ntabwo batwari dufise mwumfasha mukadusobanurira nuvuga muri kumwe n'umupapa mukorana n'umuntu aje kubibira hamwe amasezerano yayo ni hano ushobora gusanga ufunganywe n'umuntu mukorana kuvyukuri mwese atawuzi ukuri sibyo ugasanga swate umwe yakinye idiri atazi uko bizorangira cyangwa ugasanga swate n'umuntu yakinye idiri kinagiye gukora mugagomba kubafatira hamwe sibyo nuko reka ndabakarorero ngwisa mandari ya rumushenzi ubwenge bwiwe bwamaraga inae umusurizina abwira umwami atewe mwami ganza jesi nguhenda uweze rero unjanirire za mboga zanje nsanga zitarapfuba ahindukiye ayita ku munwa atewe mwami wangiriye ibiki za mboga zanje zuzuye inkono none heraba uto wansigarije gereza samandari vuga buhoro nzoheza nguhe inka zuzuye urugo gereza samandari vuga buhoro wa mwamikazi wanje ntaza bimenye wasamandari yinjiranye umugore n'umwamikazi agambiriye kubatwara itunga ari batwarire hamwe mugasamandara kinidiri kurinde ku mwami mboga yuzicaniriye zirahoga umwami niyibutse kumubwira ati burya umwamikazi ni wateka ni warondera inshoreke zigateka yaramwemeye ati ndakwenyegereza nubwo uri umunyamugisha mugabo wa muri kumwashobora kugukorera idini ukitwa ko mufatiwe hamwe ibyo gogo mwabikoranye
mugabo ugatanga ubutunzi kugira ngo ntumaramare. Uwo mugabo mukorana nimba uri nk'umukobwa ngo ugasanga uwo mugabo nimba mukorana ni diri mushobora gukorerwa ku kazi, kuko ngo iyo nzoka yasamye wayifata akajiginya yasamye kugira ngo ibajye. Kuyifata akajiginya ntiyayishe, kuyifata ukajiginya ntiyagiye iyo nzoka, we warose gusa ubona yayifashe akajiginya. Ni kuvuga iki? Ubundi nzoka uyifashe akajiginya shobora kuyifata akajiginya nk'uko anayiterera ikagwa kuri wewe. Iyi ni indoti rivage usaba Imana yindi ndoto. Cyangwa ifata akajiginya nkayiniga twese ntituke. Cyangwa ifata akajiginya nkayikure kurirako. Muga kuyifata akajiginya bisigura ko nawe azi tekinike zayo. Azi tekinike zayo. Rero na mahitamo nubizi kwa igutererako, nubizi nuko agusova, nubizi cyagomba kugira. Nubizi nuko agomba kugira ngo umwemere. Uvuga uti bwa bundi urashoboye. Muga kuyifata akajiginya s'abantu bose bafata inzoka akajiginya. Feza atasiyo rero. Ushobora gukopera n'umuntu mukorana kumbi dira ari karakora ni yizokwica. Ndaguha karorero. Ngwa karorero. Reka ndakubwire mu gihe cy'iyindi ngoma muri Samuel wa mbere canke mu bami ba mbere. Muri mu bami ba mbere amusoro. Mu gihe cy'iyindi ngoma cy'umwami Salomo. Uwitwa Abiyatari yari umuhereza nkoka. Arasukwa na Adoniya umuhungu wa Dawudi mugatari yaratoranirijwe ingoma y'ubwami. Aramusukasuka agenda kumushigikira ngo bime ingoma. Ntiyamenya yuko yikwegeye urupfu yitandukanije n'urukundo rw'umwami. Uwitwa Abiyatari n'uwitwa Yowabu. Icyo bakoze ni igiki? Adoniya yapfuye ugwiwe, Yowabu apfugwiwe, hanyuma Abiyatari nawe yambuga umwambaro. Nukuvuga no kugendana n'umuntu ariko ashobora kukuviramo ikintu kibi, inzoka nimbi yasamye ngwe kurya. Ariko kurundi ruhande nimba atari umuntu mukorana utamubonye mu ndoto, wabonye umuntu mukorana gusa ari nk'umuhabara nk'uko ugasanga n'umuhabara mugabo nk'ubu naho ndaba nk'abagabo kugira ngo bafate abagore ingene basambana. Yarandera nk'igihabara bagendana nk'ikigabo bagendana akamuhidira ti wenda guha amafaranga agenda umutrete umudrage umuhe gahunda ugira ikiniki kumba gambiriye kumufata. Bagaca baza bakabafata kwafata ari umugabo n'umugore, sibyo? Wa mugabo ayashaka gufata umugore we kugira ngo divorce yorohe. Yagomba gufata umugore we kugira ngo amukure kwa matunga agenda. Yagomba gufata uwo mukobwa w'umufiance we kugira ngo ibyo yamutwaye avuga ati je nabana n'umusambanyi nkawe ucubura ijambo ryo kurekrama ibyawe. Iyo yose ni inzoka yasama ngo ikumire kandi mukorana mubana kuko muba muhuza amaranga mutima, muba musangiye ikibana, muba mufitana n'isezerano. None rero wibohoze ku kintu cyose cyo kunyaga isezerano, wibohoze ku kintu cyose cyo gutandukanya n'Imana, wibohoze ku kintu cyose cyo guteza igisuzuguro, wibohoze ku kintu cyose cyo gukwegera ku kazi ugasigara uvuga ngo yari wa wundi, kuvuga kubera isezerano n'ikindi kintu bizasabikira Imana no genda ube inike. Buri kintu kimwe cyose ukora ube mukuri, uverifye, uvuga uti kinguze ndagifitiye impapuro zicemeza, uvuga uti kinemeye gukora amafaranga ntoye amafaranga ntanze bimeze kunuko niyo nzoka itokwasama ngo ikurye. Uko nibikenewe umuntu aza kuniga inzoka ubwo bikeneye ko nawe ubakure ntukagire n'ikiganiro n'ubushoboye gufata inzoka. Ndavuga uwo mukorana. Turagushimiye cyane mukamakuru uyu mwanya mwiza tumaranye nawe. Komeza utwubaka ubwoko bwawe, tubohorera amaranga mutima, dukure kwiga isoko kibi, duhuze n'igisoko cyiza. Ndasambuje umwuka w'urupfu, umwuka wo guheregwa, umwuka wo kunanizwa, umwuka wo kuzengerezwa, umwuka wo kubabazwa n'umwuka wo guteterezwa. Mu izina rya Yezu Kristo turabana bawe, turabana bawe we rudasumbwa. Tugire neza, uduhe umugisha, uduhe umugwiza, uduhe umunezero mu izina rya Yezu Kristo. Amen.